Masakini Hetna Belap Kuki channel to so LAHKHOM Vannoi Thusoh na bon on Kupa tunong ng Vannoi Thusoh chum la chum mo na VOSTOK kiloite. India kang tu sima dinga su mil thei ta loading Indian Navy ten INS Vikrant chu limna ananei uvin hi hichi INS Vikrant ya ki he galsat konglen aircraft carrier hi indigenously built ti chu India ten amount in ekisimo galsat konglen ama sapin chu hi hichi to kilhon chun India jong Vannoi ya gamlen le thahat galsat konglen nei phap khat bo ti chu United States, Russia, France, United Kingdom chule China bana India zong agup channa chu hinalayo hi haji chu akise gamho bo hin tu letua Vannoi galsat konglen gong tu thei kisim do thei gam hinalayo chu hi hichi konglen commissioning ceremony chu Indian Prime Minister Narendra Modi in Lhalam hondo na ananei nanoiza kinchu Lhalam India Kerala State sunga Cochin Sivyat munachun anachil hai nahi hichi konglen kilhado pat ding chu Indian Prime Minister pun agipa pina phondo na bana India mi pite dinga kithangat nata chu ahi anati nahi VOSTOK 2022 tia ki he military drill chu Russia te in anazin hunkin auto honin Vannoi chamlet gam somle thumlamin pan anala ovin hi Western gam hon Ukraine gam chungchang thu zia apan loading dei le jing zongle Indian sipaite 7-8 Golkha rifles sonjong hichi military drill sun pan anala ovin hi tuni chana India vai homte hin balancing act tisu achi pikin ovin agisay na hi hichi galkap galdo dingdan kithim su na Russia gamsung Eastern Military District Training Ground muna chu achi sa nisim khat ni khwa ki pet ang longding nisim sagi chan chilading ahi agiti hichia chun India le China pan na in Azerbaijan, Algeria, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Mongolia, Nicaragua, Syria chule Tajikistan honpan analawin ahi tusung Russia ten hichi a host kino hin Vannoi in Russia ten akido pigal khota nayo zongle asipaitiaw ahat le ahangjing uvetia gat sama abol hi tin thulut khatsun asejin hi chule Ukraine chunga gal abol jing wangovin chamhlat gam tampin military support na pi dano avet sa na abolo zong ahi kiti na hi hinla India adinga thet ta le mailam ma mai mo na thei khatta chu alang to gela lep to thim ta maya phat so ta pat ahong jing o hi ichana hin chi pi ding o hamti sei thei hi lo na khat chu ahi kiti na hi aji chu hi chi drila China sipaite sang ni walin pan ala naw chunga China le Russia te hin United States le alloy hodinga thuma ta achalo na ti chu military drill sunga hi Russia te Pacific Fleet chule PLA Navy ten Japan tuipi tia ki he Sea of Japan mun salam le alailung vela drill ane khom honding a hi chu Japanin hata aza nom lo a hin chunga United States le akai jatam hodinga dei lo ta drill hikit a hi chi zia chu White House a kun thuponin India ten pan ala chu hata numo asa naw anei dano anasai saw hi hinla New Delhi in India ten hichi VOSTOK kiti multilateral military drill ahi achi sa phanapet pan anakila jinga tu chung di ahi asipaitio bo anasol over Navy sule Air Force ho panglo ahi na banova Russia le China banga lungtho nei lo dano su chinna ananei peikit nga lovin ahi Russia hi Western gamho hi zongle panna ti chu site ala lo alang to gela agi compete he dingo adei sa hi kiti hinla India into chana multilateral ti chu lamzo sia alang to gela ki kompi ding agut jing hi tu chanin a hi thei ham ham da din umjong le
Russia le China in akika alhon asu dat chan hona India adinga alo theilawa panna kichi kilan nahi hungdu awa ading in ginmo o min ahitin thulut chun asebian hi ga he thei khat chu hi chi military drill hi chamhlat gam somlathum in pan ala na chunga agom gomin sipai sang somnga lenna jakhat le somli chule never see konglen somgo walin pan ala ovin ekise nahi Atisa Wednesday ni Hochun, outgoing United Nations Human Rights Commission Chief Michelle Bachelet in Patsut P. Vannoi Mitampin Agipundo Okal Anangalal Report on Uyghur Thusoh Chinese Xinjiang Gamkeya Uyghur Mite Chungchanga Chinese government Khansitna LAHKHOM na ananay chu Pondo na ananay tan hi Hichya chun China te hin na sata Human rights abuse aborwa akisay na ba na atsalo now hi crime against humanity tisu mihim chan khom pichung nga chon na ding dola kilom lo ta atsalo na chan apha zo dingin akisay na hi ato na kon hai tiding UNHRC chief Michelle Bachelet chu ngan sina pa nga China gam sa Lhalam kaya Xinjiang gam kai chu may lasunga chu vilna Vatla na le khulsil na ananay anahi. Hichimu na chu Uyghur nammi million som tabang lingu ahivin amo hi Muslim nammi namlhom cha hiu ahi. Hichito kilhon na achi sa ango na ho chule amate na kholdo ako na report na chun hichilay mo na hin Chinese thunaitian Uyghur nammi te chunga na sa taa human rights kiti don pilo uwa hunama detention kem hoa humova amo ho nup na panglawa Lowly ay hogisan api zingu chu ahi. Hichi zi achu United Nations in Beijing in agang thaipina training center ahi tia akhum ho chule detention center ho zo sia akoi ho. Uyghur nammi te chu alhado loiding ovin het sana anayun ahi. Right groups honjong China tian phat sot pi Uyghurs nam hlomte chungahin human rights abuse tisu hunamami pi apuna ke ma khuma na to sana ti ho anay zingo vetin ngo na song anay zing saw hi chule United States in China te chalo na chu genocide hi tia ngo na song anay yo hi ti ho zo si chu China vai hom ten anil kal na chungwa United Nations in hichi report chu phondo na anay lo hil na ding ova na sayo hi China ten hichi report na ki sei zo si chu adi lo bul lebal nei lo United States le Western gamhon agon tu mo China te dauna anti China lungput na ya agon tu mo hitin anasayo na hi alangkhana mi loi khat chun United Nations Human Rights Commission Chief Michelle Bachelet in api report na chun China te chunga anem wal in ahita asai do zo poitin demna ananei kinovin hi het thei khat chu Michelle Bachelet hin anato na akon retail ahi masang chet Wednesday ni khwa chu hichi phondo na release hi anabol hi ekiti Thusoh panapa na sinasan nga hazaw si asung si wa agipagipanaw kahit pa uwi Thusoh ka imukit ka ovin mabuanon mang palet si Bay